Ang mga rason nganong lisod kaayo makakita og love life karon. Una, makakita ka og gwapo, pero ang utok wa po'y sulod. Pag gwapo ra hibaw-an. Ikaduha, makakita kag adunahan, pero wa po'y batasan. Ikatulo, makakita ka og seryoso, pero ang ex sigig lakag, sigig chat, sigig tawag. Ikaupat, makakita kag maayo, pero seryoso ra pud kaayo. Ikalima, makakita ka og kugihan, wala pud siya panahon nimo. Career is life. Kaunom, makakita ka og responsible, pero di pud kabalo mo pakilig sa imo. Sunod, number 7, makakita ka og humble kaayo, pero broken-hearted sad. Number 8, maka-encounter kag utukan, pero siya na lang pud pirmi ang insakto. Ug ikaw, pirmi na lang pud ka sayo. Number 9, maka-encounter ka og tao nga walay naabot sa kinabuhi. Mahiyubos dayon kung imong mabikil kay muingon dayon kay kaminusan kay walay nahuman. Kung makita sad nimo ang perfect para nimo, di pud kaganahan kay feeling nimo ilugon pud sa uban. Kung maka-encounter ka og ganahan kaayo nimo nga tao, uwag ra sad imong na-feel. Pang short term na sad ang imong kaka-feel sa iya ha. Number 12, makakita lang ka og gamay nga apan sa imong tao nga giganahan, mawala na kagana. Number 13, taas ra kag standard. Abi pud nimo nga perfect kay ka. Busa, before ka mangita og tao para magka-love life ka, ayuha og andama imong kaugalingon para sa imong sudlan pohon. Amping.